na swi tiva ku wa swi zonda cindani loko ni ku loko no tiri ku i hunguta volume ei mativa cindani na kama swi ri tani nhlekani mingiselo mugala Lona FM na ku hlekanisa ku longa yingisela xitichi xi ri konga ku yingisela ra Gauteng eMpumalanga a North West Limpopo kumbe we kuma ku audio streaming ya mugala Lona FM.co.za ni khalanga Pet Mathebola ni ngwana risimato wa jimo xitlangwa xingitana wa jajana makona la wandadatsi ni ku tisela ngwana ku Africa wa vulavula no washa tweak suka studio 1 hile masingita mall agyane hila hinga kona eka nhlekani lowu hi ri na ku pfumela ku ri mina na wena kwala hinga ko hi ta famba khwatsi ta phina swin'we ka tiawara letimbirhi hi ndlela yoyeleyo a hi sungulela mingisero wa mina timhaka ta ku tshukisela mahlo loko a ku ri koho exikarhi ka Iran na Israel se ku herile hi ku ka ha ri na ku tshukisela mahlo se volwa se yi lo suka nyimpi ya makhaleboto yi suke kusuka se swi nga leswi hi lava ku bula na Professor Themba Sona hi lava ku bula na vona laha hi twaku kahle vulala lebyi bya hi ku loko wo landzelela mimbulavulo ya Benjamin Netanyahu u ta tsundzuka ku malembe ndzhaku a kha a vulavula hi timhaka ta ku a Iran ku le ku endliweni matlhari ya nuclear a Iran ku le ku endliweni matlhari ya nuclear nako matlhari ya nuclear kahle ku va ku ri yini nako ya nga hetelela ya hetelela ya tisa xivumbeko xa njhani eka matshamelo ya swilo swa misava se mhaka leyi nga ta va ka hi bula na prof yona hi ndlela yaleyo hi ta tlhela hi bula na Sydney Baloyi ta bula na yena laha hi langutaka timhaka ta ntirho lowu nga languteriwa hi mahlongati wa le akamakuleke kamakuleke ku nga ta va ku ri na ntirho wo hlawuleka lowu nga ta va ri koho wa masiku ya mbirhi se tindlela hinkwato kongoma kamakuleke maveriveri ya ri na hina hi ta haxa Afrika wa vulavula tweak kusuka ka makuleke hi ravuntlhanu vhiki leri taka se hi ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku kahle va ri ku endla ka yini ka makuleke sweswo i swa 10 minutes yi nga se ba awara ya mbirhi hi ndlela yaleyo ku te xivilelo kusuka ka muyingiseri loyi a nge i lava ku namuntlha loko hi ka hi vulavula ka timhaka tihi kumbe tihi leti hi lava ku dzika hi toho a hi languteni timhaka letiwani ta ku xana loko vanhu va vulavula ntiyiso ku va ku ri tribalism ke nako tribalism kumbe xihlawuhlawu ku ya hi ririmi swi hlohloteriwa hi yini ka rixaka ro fana na ra hina yimana swi hlaya kahle la ka rixaka ro fana ra ka hina loko mo ya a Giyani Nursing College vanhu lava va vulavula ku ririmi leri vatsongo loko va fananisiwa na lava va vulavula ku tindzimi letin'wana xana xivutiso ku nga va ku ri ku vo ka va nga swi lavi machudeni ya ka hina ku dyondzela vunese kumbe mo ma ya dyondzela kun'wana ku nga ri la Giyani ke i xivutiso lexi a vutisa xoho kumbe vo va ku hlawuriweni loko ri ku va hlawuriwa hi mani xin'wana lexi a vulavula hi xona i timhaka ta ku thoriwa ka vatirhi lomu swikolweni a ku yena u le Hasani a Dakar ni ta kombela ncina na hi tlangela mpfumawulo wa kona loko hi kha hi famba a ku ni le Hasani a Dakar kambe xiphiqo xa mina i ku hambi ku ri ku thoriwa ka ti educator assistant kumbe ti general assistant ririmi ra ka hina a ri langutiwi se xivutiso ku ta va ku hi fike njhani kwalaho sweswiwani nyana ka ha ku thoriwa matsalana a xikolweni a hi wa ririmi ra ka hina se sweswo ku nga va ku ri ku loko vanhu va vilela hi timhaka leti i mhaka ya tribalism kumbe i timhaka ta mintiyiso leyi nga kona ya ku onge ti rixaka leri ri le ku pfaleriweni handle ke a tlhaya mahlweni a ku Bothpet loko ku ve mani kaneta leswi ni vulaka swona ni tshame ni mi twa siku rin'wana mi ku tinhloko ta swikolo lava va nga vatsonga a swikolweni swa vaVenda i vangani ni tshame ni xi vutisa hi ntiyiso xivutiso xi ni tshama ni vutisa kambe a ni vona swikumbexani a ni yi kumangi nhlamulo a ni twa ku vona nge ta swi na nkoka se kumbexani sweswo leswi hi fanekele ku ta ku va ku ri tribalism kumbe ku va ku ri timhaka ta ku va vanhu va kha va vulavula mintiyiso ke ya ku ongeti lava va nga na swivandla swa ku matimba ya ku va va hi thola va hetelela va languta ririmi ro karhi a hi nkarhi ke wa ku loko ku hetelela va ku thoriwe vanhu va 100 a Limpopo swi tiveka ku va ririmi ra ka hina vangani va ririmi ra ka mani ri vangani sweswo a hi nkarhi wa ku kumbexani se hi fika kwalaho hambi maphorisa vanene loko va kha va thoriwa va ta mi byela va ku hina ho ya ku tsutsumeni hi tsutsumela van'wana loko intake yi ta hina hi salela ndzhaku se hi ta hluvukisa ku yini loko ve hi sala ka xiyimo xa muxaka lowu na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga kumeri na tona hi hafu ku bila wa ra 12 ni ta tsakela ku hi languta timhaka teleto na mhaka leyi ya le Iraq na Israel leyi nga kokoka na America yi lava kokoka tiko hinkwaro vanhu lava va marhangeri va tiko ya Europe loko va kha va vulavula ma va twa ku va vulavula
un'wana ya hala hi ku van'wana va chava Trump van'wana va n'wi chava se ta twa n'wina ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka nomboro yele ya ndhuma ya 0657443911 hi kona a Gauteng a Mpumalanga a North West a Limpopo na audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za hambi ku ri SABC Plus kambe hi sunguleni ka mhaka leyi lembe na lembe yi talaka ku va yi ri kona loko ni ka ni langute provincial commissioner leswi ti-title letiya ni tikoti letiya i-lieutenant yini nda vutisa Sergeant Rikhotso va ta ni pfuna ni twa va ka va vulavula hi ku va khutaza ku vaaki va lava va korhokeriwaka hi xitichi xa maphorisa xa ka Malamulele va nghenela leswiya swa ti-police reservist se ta twa ku kahle ku endleka yini mara mhakankulu yaleyi nga hi hlanganisa la mhakankulu leyi nga hi hlanganisa la very kuna vanhu se va sungula ku byela vanhu ku na tiposo lomu maphoriseni a tivi ku swi huma kwihi sweswo van'wana no dyeriwa mali swa yini se mi nga duma hi ku dyeriwa mali se mi dyeriwe mali se hi la ku basisana yaleyo va kona Sergeant Rikhotso la ku va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa mbalani sweswo lenhlokweni Sergeant hi ta kota ku loko hi vulavula hi kota ku twana kahle hi ndlela yaleyo ina ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomandlela hi ndlela yaleyo se Sergeant Rikhotso ni kombela mi xeweta vayingiseri ivi hi ta ya mavhengeleni ivi mbuya mi hi byela ku mi khomini Sergeant nhlekani enhlekani botphethe enhlekani ne le ka vayingiseri va Afrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene ai timhaka ta tiposo ta vanhu vo swi tala va swi lava ku va maphorisa laha handle la mina ni tivi ku hikokwalaho ka yini mi nga teke hinkwavo vanhu lava nga laha handle va maphorisa ni lava mi lungheka hi ku hi lava ku vulavula hi sweswimbirhi tiposo ti humilike ta maphorisa hi ku onge ti swi tivisiwile tlhandla kambirhi timhaka leti a hoyiwile ya ti-reservist leyi yi fika kwihi ku na swipimelo ke loko munhu a tsakela ku va reservist kambe sweswo hinkwaswo mingiselo me hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi u nga pfumeli leswaku vito ra wena ri va eka nxaxamelo wa lava endlaka madzolonga ehenhleni ka vaxisati na vana Munghana Lonene FM Makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Ntiyiso mingiselo Munghana Lonene FM na Sergeant Rikhotso kusuka ka ndhawu ya xiphorisa kumbe ndhawu ya maphorisa a Limpopo va la xifundzantsongweni xa Mopani kambe imbulavuleri lava va katsaka timhaka kusuka kwala hi lava ku vutisa hi koho ku fika kwala hi lava ku tiva ha kona Sergeant nhlekani i khenseli swinene ku mi tinike nkarhi wa ku vuta a hi vulavuleni katsongo hikuva police reservist ku laveka yini nako xiyimo lexi nga ka Malamulele xi ri yini enkombo botphethe hi nga si langusa ku laveka yini le aka Malamulele mi ta tsundzuka ku ve na hoyihoyinyana lava akatiko va nga vuya va ya kombisa ku vilela a police station ku ringetiwe hi tindlela hinkwato ku ringeta ku va na kurhula laha hi nga na ku tshemba ku fika sweswi na loko hi karhi hi langusa maendlelo ma kona vaakatiko va tikombe hi nga ku sweswi va sapota xiphorisa swinene ku endlela ku vugevenga byi hansi se provincial commissioner va kombisile ku na vaakatiko vo hi voxe a va tinyiketeli ku la ta pfuna maphorisa ku lwisana na vugevenga se swi endle ku va hetelela va kombisa ku vaakatiko a va ringete na ku va va volunteer kumbe xana va va ma reservist va ta kota ku pfuna maphorisa va ri kusuhi na vona swa pfuna swinene ku va kota ku vona na tirhelo ra xiphorisa kambe ka nkarhi wa sweswi hi nga kombisa ku le a police station ya ka Malamulele yi ri yoxe ti-application forms ti kona kambe botphethe muthori a nga si kombisa ku i swikhedzekhedze swihi leswi swi lavekaka ku va munhu yaloye a va reservist so swi nga leswi a ku rhangi mahlweni timhaka ta ku tsakela ni ku na swin'wana ku hundza kwalaho ku loko mo languta a ni ku loko mo fika mi ti humesa hi ndlela leyi mo ku n'wana na n'wana a apply van'wana nkarhi wun'wana va na ti-criminal record van'wana va hava matric mo kuma ku nkarhi wun'wana loko hi navetisa swinavetiso leswi hi va hi ri na swikongomelo swo kumbexana kun'wana kwala ku fambeni swi nga tshuka swi va hi ndlela yin'wana loko vanhu va karhi va pfuna kambe swi nga swi twiseki ku swi ya hi ku muthori nkarhi wolowo i swi lavisaka yini kambe hi nga tiyisisa ku ti-application forms ka Malamulele ti kona ta reserve kambe a ti tekiwa a ti tekiwa loko va ti teka vaakatiko swi vula ku va ti teka va ta ti yisa kwala ka Malamulele police station to vekiwa ku fikela loko muthori a ta humesa swivandla leswi swa ku se ku laveka ma reserve hi la se va nga ta kota ku considera
ti-application leti nga ta va ti ri kona ti yisiwe kwalaya se a va swi twisisi vaakatiko yo mhaka lera ku va nga yisi va hleketa ku mindzuku kumbe mindlwana va nga hlamuriwa hi swoleswo i ntiyiso swi nga ha teka nkarhi wo leha a hi swi tivi na ku ti ta huma rini tiposo ta reserve kambe a ku ri na van'wanani va tiva va ri van'wana vakamberi kwala a Giyani van'wana mathicara van'wana loko munhu a ri reservist i va tlhava thicara kumbe va mukamberi i tirha nkarhi muni swa olova but ku na tiawara leti hi langutisela ku va ti tirhile hi n'hweti so ma va hakela o kumbe hi nga yi kwalano hi nga yi mara ntiyiso wa mhaka i ku a va hakeriwi nkarhi wun'wani ku na ku tshuka hi va na swin'wana leswi swi vitanaka i special duty loko mi kuma ku budget yi pfumela ku va hlohlotela and a hi swilo leswi hi tshembisaka munhu loko a ta joyina reserve ku ta swi kuma ku a nga tirha 5 years na nchumu walowo na siku na rin'we a nga kotlanangi na wona se a ku na mali munhu a ta ka reserve o ta ku pfuneni ntsena mara va va ri na uniform va nyikiwa uniform hinkwaswo va va vitaniwa yini i ma-reserve vo assistant ntsena a ku na ku kumbexani va ku constable kumbe va ka rank hi na reserve mi kuma ku ri captain ku ri surgeon mo hini ka xikombiso Giyani na warrant officer stall i reserve va tirhe nkarhi wo leha ngopfu va sungule kwala ka constable va promote va ri reserve va ku surgeon sweswi i warrant loko swi famba kahle va hetelela mi va vona va ri captain mara a va le ku holeni vanhu valava va le ku pfuneni so mara muthori nkarhi lowu nga hindza vo tala va vona va hetelele va tekiwa ku fana na vana va hini ka ku xikombiso hi vona warrant officer stall ve le ku tirheni ka ku cleana mara ku fika nkarhi wa reserve ha swi tiva ku hi na vona vanhu lava hi pfunaka hi nkarhi wolowo va va karhi va swi tiva ku a va tirheli muholo vo tirhela ku pfuna ku lwisana na vugevenga se leya ku ku na hoyihoyi ya ku ve tiposo ti humile kasi tiposo loko ti huma swi endlisa ku yini mi ta tsundzuka Botpet mavhiki manharhu lama nga hundza kumbe mambirhi national commissioner va kombisile ku ta huma swivandla swa mintirho laha ku nga ta thoriwa vanhu vo ringana 5,500 South Africa hinkwayo so ku na xinavetiso lexi aka swiyenge swa mabulo va nga xi humesa sweswi Botpet kume ku xi editiwile se ku na ti-phone number ku na ti-cellphone number na ti-email tin'wana leti hi nga ti tiveki tiposo a ti se huma sweswi hi vulavulaka sweswi ve le ka nhlengeletano kambe national commissioner va kombisile ku nga si hela n'hweti leyi nga ka yona ya khotavuxika ti ta huma se hi lata leyi helaka hi Mvula leyi helaka hi Mvula so loko ko va na ti-changes hi ta tlhela hi ya aka swiyanimoya hi ta kombisa ku leswiya va nga swi vona swi kavanyetiwe hi leswi na leswi languselani leswi mara ku fika sweswi a ku na nchumu lexi hi nga byeriwa xona ku na ti-changes leti nga kona miburisano yi le ku yena mahlweni ka va lava va tirhaka hi ku thola ku va va karhi va tivisiwa hi timhaka ta ku endlele ra lembe leri ri hambanile ra nkarhi lowu nga hundza ku ta aplayiwa online sweswi Botpet hi la ta yisa rungula leri ha swi tiva ku na loyi sweswi a nga yingisela a nga ta ya pfula ndhawu ya yena ya inthanete a ku ta ma apulayela swa xiphorisa i 250 rand ho nyika xikombiso se vaakatiko a va swi tivi leswi nga ta endlisa xiswona hambiloko ku va nga swi boxeketa i ku a ku hakeriwi nchumu ku apulaya xiphorisa so a va tshami vanhu va karhi va swi tiva ene ntirho wa xiphorisa a wu xavisiwi va nga fambi va xisiwa a ku na tiposo leti ti nga huma aka nkarhi wa sweswi loko ti ta huma hi tata kwala mi byela mako se ti humini ndlanani leswiwani ka online hinkwaswo sweswi nga ta ndlisa swona ku fika sweswi a va tshami va ri endleva va nga fambeli kule na ti-social media platforms hi timhaka ta ku hi ta tlha na kwale swi tlha swi navetisiwa mara a va swi a mi voni ku i swin'wana swa leswi vangaku swiphiqo sweswo swa phela ti-social media hi laha van'wani va hungasa kona van'wani va hemba kona se loko na n'wi mi teka swilo swa ximfumo mi swi yisa leyi a hi xiphiqo xexo swa hi pfuna swinene eBotpet loko hi vitana vaakatiko a nhlengeletanini a va ti mara laya a hi va kuma va tele hi nkarhi wun'we ku na timiliyoni to tala ngopfu ntsena lexi nga kona a va pfule matihlo ku a ti ri voni ku va ta ku sejeni rikotso hi loyi kasi a hi yena ntiyiso xikombiso xexo mi nga xi nyika ku na ti-Facebook account to ringana 5 Surgeon Ridgewell Records Surgeon Tsenzeleki loko vanhu va karhi va ri komba un'wana ta pfufa police station ni dyeriwe mali ya Surgeon ma swi tiva loko a hi xifaniso xa mina xiswona va ku hi xona va create Facebook account va endla hi leswi hi tshamaka ku hi tsundzuxa vaakatiko swona ku ntirho wa xiphorisa a wu xavisiwi hi ku va swi kota ku va create Facebook account hi mina Pat Khalanga va sungula ku inboxa vanhu hikuva va yiva xifaniso xa n'wina va wela kahle ka tala va nga ku gideleni va ku tiposo ti humile ma va vona loko va ta ku swi kandza leswi khanyanini xikoho xi nga kona va ngo ka va nga mi byeli a va vuli mara va va kha va swi tiva ku humeleleni se ntirho a wu xavisiwi a wu xavisiwi
ya mina xikata xi te njhani a ni va chava ku humela rivaleni a la ku vula ku ni nike jahi swin'wana a hi hetseleni swi na nkoka wo hlekavo kambe ku na xiphiqo xo tika swinene loko swi ta ka timhaka ta mintirho hi ku ya hi n'we Sergeant Rikhotso namuntlha mirhi xo sungula a mi se nyikiwa xifaniso lexi nga helela mayelana na ti-reservist xa vumbirhi a mi na a mi se kuma xifaniso xo helela mayelana na ku timhaka ta mintirho ti endlisa ku yini hi ku n'wina ma swi tiva lembe na lembe loko ku tshika ku hume mintirho hi mi nyika nkarhi kwala mi ta hlamusela rixaka hikwao swi tiva ku na vanhu vo tala va lavaka mintirho hambileswi va lavaka mintirho ku va ta kota ku va maphorisa na swin'wana na swin'wana se swi vula ku namuntlha mi tiyisa mi byela rixaka ku swilo sweswo hinkwaswo ku fika sweswi a swi tivisiwa ximfumo a swi tivisiwa ximfumo kambe hi na ku tshemba ku loko ku nga cinci nchumu swi vula ku kwala ka vhiki leri yaka rona kumbe reri swi vula ku hi ta tlhela se hi kombela ku vuya kwala aka xiyanimoya hi ta tivisa loko se ti humile kambe na loko ku ri na ku cinca va ta swi tiva vaakatiko ku endleke yini na loko ku ri ku mi kuma ku hi swi tiva hi nkarhi lowu nongonoko wa Afrika wu nga va se wu hindzini swi vula ka dzudza vurhongo na mixo na swona hi ta va tivisa so a va tshami va ri endleva a hi na xivangelo xo hi ta tumbeta ntirho hi mhaka ya ku maphorisa ma le ku lavekeni maphorisa yo tala ya le ku fambeni a ku na reason yo hi nga tumbetela vaakatiko hi ku ha swi lava na hina ku ta vanhu vo tala lava nga ta kota ku va va tirha na hina va hi pfuna xivutiso lexi ni tshama ni kha ni vutisiwa xona hi leyi xa ku hi tshame siku rin'wana hi vulavula ngopfu la Sergeant Rikhotso hi timhaka ta ku vanhu va famba swiyenge leswiya hinkwaswo va vitaniwa na le ka account va ku tisana ti-banking details hinkwaswo kambe loko se swi fika ka ku thoriwa va nga ha thoriwi hikokwalaho ka yini ndzawulo yi fanele yi tlhe yi sungurisa hansi namuntlha ku ri na vanhu lava va nga tirha va nga famba vuxokoxoko lebyiya hinkwabyo mara a hi nge ku hetelele ku kumeka 200 ivi mi teka 100 hikokwalaho ka yini mi nga tlheleli ka vanhu lava va 100 mi ya teka vona ku va ku ri na swivangelo swo tala but pet swi nga endleka nkarhi wa loko a apply wona a ha ri kahle sweswi na criminal record swi nga endleka loko a apply se ku ri munhu vutisa sweswo leswiyani hi swi vona loko se hi karhi hi ya mahlweni na vona that's why hi lata ku va tlha va apply hi vuntshwa i aplayile sweswi i 6 months pregnant hi vone ka xikombiso hi yena na nhunu va ta famba va vambirhi college a ni boha college va ku dyondzeni i swi kotile i tlulile 1.8 hi lava wun'we munhu lowun'wana n'wi yisa kwini college lava munhu un'we ya nga aplayeri yexe se ene swi nga endla hi nga ku ho kholela vana loko hi ku yini that's why loko swi naveti swi huma va fanele va tlha va apply hi vuntshwa xiphorisa hambiloko a tsutsumile fana tlha a tsutsuma hi vuntshwa hambiloko a jika ka timedical hi tala ku va hi va kombisa ntiyiso wa mhaka botpet i ku before va sungula process leyi hi tlha hi va byela ku nga ri aka swiyanimoya ntsena mi vula ku loko mi yimele holweni a xingwedzi ma va byela mi ku swi nga endleka i famba ze yi fika laha mara hi nga ku thori hi ku loko muthori a lava 40 wa vanhu va pase va ri 50 swi vula ku fanele ku sala 10 leswi va nge van'wani vo tsutsumela van'wani swona ma swi tiva hayi sweswo a hi swi tivi mara loko ku ri ku pela ku ri na vumbhoni bya sweswo swi vula ku na swin'wana swi nga tshamisekangi va fanele va humela rivaleni loyi a nge ni tsutsumile leri ridgewell ku ya famba pet khalaga a ta ripota sweswo vula ku na vumbhoni i ta hi byela ivi ku ndliwa vulavisisi byi ya mahlweni Sergeant Rikhotso khese ni nkarhi wun'wana i khese swinene le ka vayingiseli inkomo i Sergeant Rikhotso lava hi bula na vona a hi kumeni ku mahungu ya misava awara ya n'we ta ya misekweni a amukeleni bonge n'wana Maluleke ya bonge banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula kamgana lona FM komba ndlela ya kuchukua nga ngisela station shurko sweswo matuli kuma ngem saba awra ya n'we ya tava ya yimisekwini na bonge n'wanati Maluleke kasike sweswo inkari va ku va hitwa hi bula ntere hi bula hi timhaka leti ya timbirhi a antivi ku muhumelerisi nkandziyiso wa miyingiseriwa mi nga wa kota ku mi nga wu tlangake loko ri ku a wu koti kambe ku na miyingiseri a khavilerisa hi teto timhaka ta ku xana hi swi hambanisa ku yini ku leswiwani i tribalism leswiwani ku va timhaka ta xa ku va vanhu va ku lavawani va ta va pfaleriwa a handle
hi ndlela yaleyo hi ta fika kwihi ka xiyimo lexaku se hi swi vona ongeti ku tanihi rixaka ngopfungopfu ka xifaniso xo fana na Limpopo hi swi tiva ku loko hi ri Limpopo loko ku hume poso hi le ka xiyimo xa kahle hi ri tinxaka hinkwato ti nga kwala Limpopo ta ku va hi kuma ntirho luwa ku tlula leswi van'wani va swi vona ku ngeti ku na rixaka rin'wana loko ri koze ku huma poso hi ro ri nga ka xiyimo xa kahle xa ku ro ri nga kuma poso liya ivi van'wana tinxaka swi va swi nga swiyimo swa kona swi nga vi swi ya kahle hi ndlela yeleyo kasi yin'wana mhaka leyi ni lavaka ku hi vulavula hi yona n'wina mi nga na vutivi ka timhaka ta matiko ya le mambe kumbe na vuxaka lebyi fambelanaka na sweswo mi vona yini ka timhaka leti ti nge le ku humeleleni a Israel na Iraq na Iran ngopfu loko hi languta ka timhaka ta ku van'wani va ri swi nga swi ri na nxungeto wa ku tumbuluka ka nyimpi ya misava ya vunharhu n'wina mi ri yini swoleswo ke mi langutana loko varhangeri va matiko yo hambanahambana leswi va vulavurisaka xiswona hi ku hlasela ka America loko hi kha hi hlasela tiko ra le Iran hikokwalaho ka maveriveri ya ku tiko ra Iran ri le ku tumbuluxeni ka matlhari ya nuclear se swivutiso leswi hi nge le ku vutiseni swona mi yingisela Munghana Lona FM kwalaho nga yingisela ri kona hi nomboro yaleyo ya 0860 002 543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyo hi ta kota ku twa ku n'wangulo wa wena u ri yini eka mhaka leyi hi nga khoma yona nhlekani lowu Professor Themba Sono na Vayime Kulunga ku lava ta bula na hina loko hi vuya mahungu na misava ya awara ya 1 xa tlanga eka ncinda swi tikomba mpfumawulo okay awu kange kama a hi kumeni miyingiseri hi twa ku yena miyingiseri wo sungula angula a ku yini nhlekani lowu hi mamukeleni ka Munghana Lona FM aye papa hi pfukele hi ngo vona ya buthedele ke tita vuela ura fara balanga be ku America le wa tita thasela Iran Iran ti ku ngwana go se bula chawa ti ku area etekura go se go buti ora ti fara Iran na muthe bla kala muthe usiku ba re Iran ya thasela America na muthe usiku wa pastor ya u thasela America i magari ga yena ya ma chita ko mama Iran kambe xivutiso ku ta va ku Iran ri va tiko ra khombo njhani hi ku hambi lava va vunhlori bya timhaka ta matlhari ya nuclear va ri a yi na wona matlhari ya nuclear lava yi tshamaka eka yi hemberiwa hi wona ku yi na wona buphethisa la ina wo go ta ya hlasela etiko ra Israel yi hlasela wa nuclear la go ba rumela ba ri Israel abazanga baya lelo abazanga baya kwini abazanga ya le Israel go rumela ba nuclear lawa leso siya baya rumela wena mthanda usiku ba passport utayita kama ukuzele bala wa sebe ba America I nge win game there do thabo uba nomu go bula ta zikwazenza ba so siyana namuntu aba umhlasela America ita win hela South Africa ithembeleka eka yo America lewa lo se ba ihlasela emnotho eta kuwena kusafana imalo makhulumo malakho fazo sabaye ba skebe sokwa imthi abathaya swazi ita uhelipo skebe sitafale wasiya kusosiala ake imtilo la mafanele ene Donald Trump ye asanyipile yipile yale Israel Gaza ayisukela yemi sele barmande ye Donald Trump sosela okay right okay lo se ba lo waswa Israel Israel khasela Iran ilo lo se wipela wala Iran ba trathindele ba rila go do Iran stop the war ba stop the war Donald Trump wa ngena samba wa fasa ko imani Israel the Iran social Iran ya go destroy America igual and it's not so far but go ma and van'wana va ri swi tlhesiveka ka nxungeto ka timhaka ta oil na nxavo wa yona hi ndlela yeleyo ene uta go itulele go se se Donald Trump ya boma ro tsolele la go le kunele Iran so fana sama oil so sa dura emsaba ikwayo yokuna biyo America ithembele ka yo Iran ya ko ete ka sama oil ba boma ene kola ba gola indawo le etikola fa Russia rena u vekisa phakathi ka dura Iran so le Putin ye so se bla Putin na ya ile plan ile go da a tlhasela America le Iran ke ka tota tlhasela America hey America zela ba ya go destroy le wa se sela go mo zo sela fa boto mina ni kese ngopfu ni kesiri swinene
swinene leswi a vulavurisaka swona mingiseri laha a kombisaka timhaka ta Russia i ntiyiso Russia yi na vuvekisi swin'wana swa switichi leswi swi nga hlaseriwa hi leswi a swi kha swi akiwa hi yoho Russia hi ndlela yaleyo yi kha yi pfuneta tiko ra Iran se swi tikomba swi ri na ntshikelelo wukulu lowu nge le ku vangekeni eka xiyimo lexi yi nga langutana na xona xana ku nga va ku ri swifaniso na swikoweto swa ku sungula ka nyimpi ya misava ya vunharhu ke kumbe ho swi nyanyisa a swi kona swoleswo a hi tweni ku he angula ku yini na nkandziyiso luwa ni nga vulavula hi wona ku ni ta wu twa wa le Dakar i ta wu twa ku nga ri khale kambe sweswi a hi sunguleni hi hundza hi laha ma amithinini a xivijuini a ku ri na xiviju la tikweni la vanhu veri va ta tereka ku thasiku vanhu va 5 va 6 ku va ta le a xikolweni hi Tuesday va ta yimisa vanhu lava tirhaku veri a va ha va lavi a va yimi ku tirha a va fambi ku thoriwa vanhu va la Dakar ntsena ende na lowa tleleke i thoriwa njhani ku ve ku ri na vanhu va la Dakar veri a va ha mi lavi se ni ri yi na mi foneni mi byela ku heyi ku busy hala tikweni hosi leya laha yi hotspot tiko hinkwaro leri ku va ku ri na xiviju yi ta va byela timhaka tete to veri a ma ha laveki vaVenda tribalism Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula mangotweni munhu i hangalasa swilo swa le xivijini se swi le ka n'wini n'we mi angula mi ku yini ka mhaka yaleyo hi ku loko munhu a hangalasa swilo swa le xivijini i va kha la ku fikelela ene hi ku n'wi yingisela wa kola ka ririmi ri se hi ya tlhela ka ku a byelaka vanhu veri a va ha laviwi na ku timhaka ta ku xihlawula kumbe xihlawuhlawu ku ya hi ririmi swi ta hela loko swi te yini vakaya a hi ku twi mikiselo wa mina hi tere hi bula hi teto na timhaka ta le Iran na Iraq Iran na Israel hi teto timhaka leti ni lavaka ku hi bula hi tona nhlekani lowu 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 086000 u kandziyisa rito ka 0657443911 kandziyisa wu nga hindi minete hi ndlela yaleyo ta va hi kha hi bula na Professor Themba Sono endzhaku ka mahungu ya misava ya awara yan'we hi vo nga ta hi nyika mbulavulo hi kenta ku nyimpi leyi kahlekahle yi sukela ku hi ku vanhu vo fana va Benjamin Netanyahu xikombiso i khale va kha va vulavula hi timhaka ta ku Iran yi na matlhari ya nuclear kambe xivutiso hi ku a ku na loyi a nge le ku pfumeleni ku matlhari yalawo ya koho a hi amukeleni n'wana mingiseri hi lo nhlekani aye khalanga Mfukile hi pfukile minjhani papa hayi Mfukile a khensa hayi na ku dzamba leya tribalism leya ya va ni ku sanita twa prof leyin'wana khalango swi kahle ku hi rhanga hi twisisa ku tribalism yi operate njhani mina swilo leswi swi le kusuhani ngopfu na mina ene swa ni vava hi mhaka ku i swilo leswi ni swi vonaka on a daily basis mara vayingiseri va Munghana Lonene a va swi twisisi ku tribalism yi operate ku fana na democracy xidemokirasi xi vulavula hi tinambara se lava va nga na tinambara va nga tala swa va olovela ku endla tribalism hi mhaka ku va chanela ti-resources ka rixaka rero hi ku va tele because tribalism yi katsa na ti-resources leti va ku kona hileswaku tribalism i vanhu lava nga na matimba va chanelaku ti-resources ka rixaka ra vona va phrongotaku rixaka ra vona ka lerin'wani ri faneleke ri twa ku vava ene tribalism hi minkarhi yo tala lava va yi endlaku va rhanga va byela ti-victim n'wina va rixaka lera vatsongo loko mi vone nga ku mi ti-victim va rhanga va mi kombetela hi tintiho va mi pumba va ku ya matsongo machangani va na tribalism a va swi lavi swa social cohesion so that loko mi sungula ku tlakusa ritu already mi pendiwile ku n'wina mi na tribalism ku ve vona a va yi vulavuli vo yi endla swi vava ngopfu khalanga loko i kuma ku hi le xikolweni I'm just giving an example vanhu lava nga kona kwala tikweni va qualifyaka va overlookiwa ku ta munhu hayi ku yena o va tlula hi ti-qualification na vutivi mara hi mhaka ku lava nga ku tholeni le i va ririmi ra yena vo n'wi tisa vo n'wi parachute
Khalanga hi tshame na ti-situation lomu ti-health center lomu titliliniki lama social work vo ka va nga vulavuleki ririmi leri mheni ri vulavulaka va tirhaku kwala na kwala tiyani kwala ni nga kona a health center munhu social worker a nga vulavuli Xitsonga i ta hi ku famba ene i ta kuma ku a va ri kona lava nga apply va vulavulaka ririmi leri mara va overlookiwa se a va swi tivi vayingiseri ku ri tribalism yi nge pfuki yi herile loko munhu a kuma matimba i la ku yisa ti-resources laha tshamaka kona handle ka loko a ri wa ririmi ra Matsonga a nge pfuka a swi endlile kahle hi ku vulavula ntiyiso wena Khalanga hi hava Matsonga lama nga na tribalism Matsonga mo va ka receiving end Matsonga Machangani vo va ka receiving end in terms of tribalism lava ku nyika example Khalanga u yi justify njhani la ku nga na poso andhawini yo karhi yi lava ku tlinara mara tlinara a ta huma njelere mi vula ku tlilina vanhu lava ta kota ku tlilina va ta va huma njelere a nge tshama tlilina helo munhu yaloyo i lo apply a tisiwa ku hava tindhawu leti le kusuhani la vanhu va nga tlilinaku va ririmi ra hina kambe xikombiso xexo loko va ku ri ntiyiso swi ta vula ku swi va swi hoxekile hi ku premier va tshami va vula amoyeni walowu va ku loko ku ve hi ta fanele hi thola munhu ni ma nyika xikombiso hi le tiyani ka Magoro loko mi thola munhu a tiyani ka Magoro a hi tholeni munhu loyi ku nga a ngo ta hi timhaka ta ku vuswikoti byo lebya byi kona tidyondzo a hi nga kumbexani mi kumbe laha scientist yi ta kamba ku mati ya kona tiyani kumbe ku hava ivi kuma ku hava ti-scientist a thoriwi kambe mi nge tholi munhu wo tlilina va vule kwala premier swilo leswi humelelaka on the ground swi tikomba va nga swi tivi loko a va swi tiva va nga ta vulavula na ta ku nyika example hi xibedhlele xa Kamalamulele i nga endla research loko swi nga ri swona i vuyita ni byela famba i cheka ku Kamalamulele i ti-porter tingani porter wa swi tisa ku yi tirha yini Khalanga porter swi ri na swi lava xipiriyoni swa ku munhu a va top a va porter receptionist munhu a hlamulaka tinqingho famba cheka ku le ka xibedhlele xa Kamalamulele ku i va mani lava hlamulaka tinqingho le ka Malamulele i vangani lava vulavulaka ririmi leri va nga ti-porter i vangani lava vulavulaka ririmi leri va nga ti-receptionist i ta vuya i ta ni byela ku i vangani so leswiya vo ti vulavulela na ku lata justify ku ri swilo a swi endleki la ta ku nyika example yin'wana leyi yi twisaka ku vava why nkarhi lowu premier a va ri MEC ya health va kote ku phusha titliliniki leti a va ku i ti-pilot ta NHI a ti ri Vhembe for instance Vhembe yi katsa former Venda na former Gazankulu leti mbirhi va nga ti aka a former Venda why va nga akangi yin'we a former Venda va aka yin'we hala ka va Malamulele a Giyani because aka Malamulele because i Vhembe hinkwayo mara hinkwato ti ya a Venda swi vula yini sweswo Khalanga because na loko a vula va yisa ka Mavambe I'm just giving example Mavambe yi le Vhembe yi le ka i former Gazankulu mara hinkwato ti kwale leti tile kwi tile Venda kwi ani tivi village mara tile Venda va ti humesile one day va ku titliliniki letiwani a ku ri na tihosi va kha va komba ku ri na titliliniki leti va nge ti ta va na dokodela full time va ku i ti-pilot ta NHI why swi nga endleki loko vanhu va rila a Elim for instance va rile ku xibedhlele xa Elim xi hava switirhisiwa ku vuriwa ku ri xibedhlele xa Elim xi teke hi national hi yoho yi nga ta yi ta aka muako na swin'wana na swin'wana leswi swi nikisaniwaka loko current situation loko a yimeriwe national ku yi ta antswisa xibedhlele xa Elim a ku pfuka endliwa swin'wana ku ri ti-service ti va kona to tshama hi yimela national ku hi mhaka ku it's a pilot ya pilot ya NHI leyi nga ta ndla hi national ti-resources ti chaneriwa kun'wana laha ku nga na hina hi vulavula ku ririmi leri ti-resources a titi so xa vumbirhi ni nga va khana va blame va lava nga khoma matimba i nge ni tlheli ti blame hina tanihi Matsonga Machangani Khalanga loko no ka ni nga ti blame ni ta va ni nga ndli justice ku na swikolo leswi fikaka swinharhu leswi ni swi tivaka leswi ti-principal ta swona vo ka va nga vulavuli ku ririmi ra hina va ta ku va huma a Venda ene ti-SGB a ti humi Thohoyandou a ti humi Venda ti huma kwalomu hi tshamaka kona i ti-SGB leti nga va recommenda se na loko hi rila a hi rileni hi ku tribalism hi vona va kha va hi tisa ka hina hi tlhela hina hi vula hi ku hi hava confidence hina tanihi Matsonga Machangani ka vanhu lava vulavulaka
ririmi leri ku va nga hi leader because loko vanhu va bile ka panel va ri 6 ku ri na vambirhi lava vulavulaka ririmi ro ka ri nga ri ra hina ka folia mi tsandzeka ku teka munhu wun'we mi ku hayi mi endla leswi kambe aniri na ku thola matimba ya SGB hambo recommenda SGB yi nga fika yi overruliwa hi HOD hi swona yi nga fika yi overruliwa hi HOD mara mi ta va mi lwile mi ta va mi tsarile papila loko mo za mi nga tsali papila mi tiseriwa munhu a ri number 3 kumbe a ri number 4 va n'wi tisa va ku va thole yena mi miyela mi yima na swona mi nga swi endla kwale njelere Michangani a ri number 5 ku ri na 4 mavhenda va n'wi teka a ri ka number 5 swi nga humelela mara ni ho hleketelela yaleyo yi ta hlupha hi ku a hi na byona hi fanele hi languta hi hava vanhu vo tala lava tirhaka avembe va ririmi leri whether hi le ka health whether hi le ka yini nge ni ku nyika example sweswiwani ene loko ni heta na swi tiva ku vanhu va ta ni crucify because va toloverile loko ni vulavula hi tribalism va ni crucify hi na tliliniki ka Olfansuku a yi lidi hi Mchangani hi na tliliniki health center le ka Bungeni yi rhangele munhu wa ririmi rin'wana a ni la ku vulavula hi le ya la ka hina so the problem i ku vanhu va ka hina va kha va swi vona ene tribalism yi endla ku vanhu vantsanana lava a va fane va lwisana na yona va khoptiwa wa ta ka tipolitiki ku na leswo swa ku loko i nga hlawuriwa Khalanga va ku a hi n'wi khopteni Khalanga ku a va phati ya hina a nga ta hi hlupha loko a ri hansi tribalism yi rhanga yi teka lava vonaku va vona va dyaku xingu tribalism yi operate within the ANC because na vanhu lava va electiwaku ka ti-committee te le swibedhlele ni le titliliniki va ri ma-comrades loko va ku va pfula ritu va vitaniwa kwa comrades kasi wa nga ku mi tlherisela ndhaku n'wina mina tribalism so immediately ku munhu lava ku accusewa kumbe ku kombeteriwa hi tribalism yi fana vuloyi loko a ku munhu lava ku kombeteriwa ku waloyi hambiloko a kha swi tiva ku a nga va byi tiva a hi swi tshiki swa ku ku radio hi promote vuloyi I'm just giving example na ku vumbhoni bya sweswo ku hava ku hava tribalism yi teka lava nga dyondza yi va veka on the forefront va protecta tribalism atindhawini loko ri na vadlambadlamba vanharhu lava faneleke va vona yi fane yi va copta va va part of the government ive loko va na tribalism vona va kaneta loko kusuka ka national kwale ka office of the president minister in the presidency khumbuzo enchaveni spokesperson evulavula ririmi ra president hi teka province loyi a nga spokesperson xa premier evulavula ririmi ra vona laha nga spokesperson xa government ndhawu hambi ndhawu ra makwena va vulavula ririmi leri se hinkwako tribalism yi kona we like it or not swi amukela ku ri hina va rixaka leri a hi nga pfuki hi hete tribalism hi vantsanana hi tinambara a hi tlakusi nhloko loko munhu a mara na valava matsaku loko hi languta tinhlayihlayi i vantsongo hi tinambara loko va fananisiwa na hina lava nga khoma matimbi mani a na swi tiva ku va nga va mara hi tinombara ni vula ku so hina hi tsandziyini ku ya makuma matimba ya lamo na hina hi nga ri na tinambara to tala hikuna vo va tlhela va vantsongo na le ka hina no a hi nga tikumi tinambara hina hi mhaka ku politically hina hi tsematsemiwile a swi koteki ku i nga va na Mtsonga Mchangani la nga ta va chairperson avembe swi nge pfuki swi endlekile sweswo i to va deputy that's why hinkwako laha ku nga na Mtsonga Mchangani i deputy ku hava chairperson i deputy wena wo deputize hi mhaka ku hi leswiya swa ku loko va siya va ta ku hi na tribalism a hi va hoxeni look a Limpopo sweswiwani ka ANC Youth League ya province ka top 5 ku hava na Mtsonga Mchangani i la ta byela ku hava Mtsonga Mchangani wa muntshwa loyi a nga capable ku a ta va ri ka top 5 ya ANC Youth League hina hi ta lobiwa hi pfumela ku lobiwa hi ya support a hi vuli ku loko mi kha mi hi loba na la ka hina hi supporteni hi va ti-chairperson ene Mtsonga Mchangani loko o twa ku Khalanga la ta va chairperson ku ta sungula Mtsonga Mchangani a lwisa ku Khalanga nge pfuka ve chairperson na hanya a giyane le hansi a tshutela na mara swi nge humeleli nimitwetlela swi kona vhele ku mi nga vhe mi ni zondzisa sweswo mi ku phu hi lapo Khalanga nge vi chairperson ni ri kona swi kona a hi hundzeni laha ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi nagana ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandela sele timineta ntsevu yi va awara yan'we 0860 002543 nagana ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM n'wana kha ku kumbexana hi kuma hi tshame hi vulavula na matsalani wa ANC a Limpopo
ni va byela hi timhaka ta ku na tinxaka tin'wana titsonge to a ti rangi mahlweni loko swi ta ka timhaka ta ku ti nga hetelela ti tikuma ti kha ti thoriwa va kaneta va ka swikoma kumbexana siku rin'wana hi fanele hi kuma na n'wana wa ku la hi rambaku premier hi fika hi tshama na vona mi vulavula na vona hi ndlela leyi ku nga ri leswiya swa ku vo va ta va ri na leswi va lavaka ku vula swa hi tshama na vona hi va byela ku hi lexi xiyimo lexi xi nga koho lexi hi hlanganaka na xona ka minongonoko ya hina a Limpopo xiyimo hi ndlela leyi ku fana na sweswi swa ku loko wo va i ri number 3 i ri Mutsonga ka tindhawu titi ku nga tala ngopfu vanhu va vulavulaka ririmi ra Xivenda i nge kumi ntirho kambe ka Vatsonga swa endleka se loko ri ku swi na ntiyiso sweswo swi fanele swi langutiwa na leyi nga vulavuriwa leyiwani loko ni suka la ndavha ni vutisa va ndhawu le rihanyo hi twa ku va amukerisisa ku yini machudeni lama mataku ma ta va ongori hi ku ni yi twile mhaka yeleyo ene na ku pfumela ku mhaka leyi yi ta fanele hi sala andzhaku hi twa ku mirhi yini n'we tani hi rixaka loko xiyimo xi te tani 0860 002543 a amukele n'wana mingiserelo nhlekani Nhlekani vaxumbhali aye papa aka tika mpela ntiyisi ka mina ni ta hi le ya Iran na Israel mhaka leyi ni yi vonaka ka Iran na Israel mina hi ku vona ka mina leswi ko va timhaka ta nsele na mona wala ku ndlaku ku va na nyimpi ya vunharhu misaveni hikuva hi ku ya hi milawu ya misava kumbe leyi a yi rhangela hi United Nations a swi nga fanelanga leswi swi humelelaka leyi va miyela langutani la va ze va pumba ka ha ri na nkulukumba Mandela a ri president wa tiko va ku leyi Iraq ku na leswi swi vitanaka hi ririmi ra vadivantshava ku weapons of mass destructions ene sweswo a ku ri ku pumba hi ku ku ze ku ya dlayiwa munhu phela ku pumba ku nghena ku na ku dlayana ka swilo leswiya va ye va lova na yena Saddam Hussein i dlayiwile hi timhaka ta ku pumba ivi va languta va kuma a swi kona swilo leswi a swi vulavuriwa se hi leyi yin'wanyana hi ku loyi Donald Trump a ri ka G7 instead a tshama na tintangha ta yena ka matiko lama ma hluvukeke ya nkombo a tsutsuma a ya kaya hi ku twa ku n'wana wa yena i le ku biweni that's why xivulavulelo xi ri ku ta biwa mbyana ku huma n'wini wa yona loko a ya fika leyi hi ku yena i ri i xikwembu xa misava a ni ve America i xikwembu xa misava se ku nge vi na ku rhula le Middle East loko ku ri ku si va ra phete va lwa na peluka ivi ku ya ta munhu un'wanyana a fika khoma phete ku wa n'wi rhandza ivi loko a n'wi khoma mina ni nga khomiwi hi munhu ni himetela phete se swi vula ku a nga lamuli loyiwani i ndla ku nuhela yini nyimpi ya misava ene wa ku byela lowa la Ukraine yena Donald Trump Zelensky a ku wena you are gambling with the Third World War kati swi opposite yena Donald Trump yena a gambling with Third World War se leswi vula ku va Yemen na va Palestina matiko lama nga levele vuhlongeni hi mhaka ku hlaka muhaxi sivara wa mele ka loko mi nghena moyeni a ka ha ri ku tshukisela mahlo ka Iran na Israel i nyimpi ene tinyimpi ta vanhu vambirhi loko lowa Britain lowa America a ku ye ina matimba ile ka super power ku ta na vana lava nga ta yima na Iran ku va na hina hi nga yisa yona liya Israel eka international criminal justice se loko vanhu va yimana lava swi fika la mi tshinelela laha ku mi gandhana loko mi gandhana ku ya vaviseka byasi tanihi loko swi vula ku lwa ka tindlopfu ku vaviseka byasi se mhaka ya Iran si va ri ku hetelela no huma moyeni ya tika ku yi ta lunghiseka loko hi ri hava swilo leswi kotaka ku lawula United Nations yi tiferile hi ku United Nations liya mali leyi nyikiwaka yona nkwama lowukulu wu huma ka yena tatana luya yi nga super power America leswi vulaka ka America hi fanele ho tshama hi ri ku khisameni na hina a hi lavile ku hi yise n'wana wa yena wa matimu la Israel international criminal justice that's why ku yena timhaka leti a teketela tifoto ta matiko yan'wana ku nga fetetela vanhu a sana president Cyril ku vona a ku dlayadlayane vanhu va South Africa va nga dlaya van'wamapurasi a ku genocide i mavun'wa se hina vanhu va ntima laha tikweni hi hlayisiwa tibibele na tivhese munhu loyi a nga na mbilu yo biha hi lava America va hlayi bibele va ngheni tikereke hi tiva na ku sungula tinghoma hi karhi hi yisiwa tikerekeni swi la ku vula ku hi rhumiwa tindhawu leto ka ti nga ri kona hi karhi hi dlayiwa hi vanhu vo fana na ma super power countries inkomu
100 peluka sweswo mingisero Munghana Lonene FM awara ya n'we henhla ka nhloko ne le ka ngomngoma sweswi awara ya n'we a hi kumeni mahungu ya misava hi lawa ya landzela na vongi N'wamunghanati Maluleke ya le ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Mina Bootpet ku vona ka mina ni ta ku munhu a hi ti toloveteni ku hina vanhu lomu hi hanyaka kona loko hi tshike hi hlangane na swilo swo fana na sweswo swo fana na tribalism hi swi lwisa tanihiloko hi kote ku lwisa ti-apartheid hina van'wana hi lwisa na apartheid a tindhawini lomu hi hanya kona hi hlangana na valungu hi vona ti-apartheid a hi nga yimeli ti-politician or varhangeli vo karhi wo yi lwisa mhaka yo nje yaleyo u va dyondzisa vanhu swo karhi a wu swi lavi mara loko ho ti toloveta ku pfumelela swilo na swin'wana kwalomu hi hanyaka kona hi ta tshama hi kha hi rila hi mhaka ya tribalism a hi ti toloveteni ku hi lwisa kwalomu vaakatiko kwalomu mi hanyaka kona loko mi hlangana na swilo swo fana sweswo swi lwiseni mi huwelela hiko yi nga ta hela i mhaka yo nje yaleyo handle ka swona yi nge heli loko hi miyerile. Nhlekani Khalanga muhaxi tribalism yi kona ene a hi ya sweswi ene a yi nga heli sweswi ko va ku hina vanhu hi kokelana endzhaku hi xihina Khalanga ni nga va na vuxokoxoko byo karhi sweswi ni ngo byi miyela ni nga vulavuli nchumu hi byona kambe van'wani Khalanga va swi kota ku ri loko ku ri na swin'wana swi endlekaka va pfunana hi tindlela hinkwato hina hi pfalelanaka ehandle Khalanga hina hi tlha ku yima hi ku na tribalism swa tika leswi nga ku humeleleni Khalanga loko a hi nga pfalelani ehandle hi va lava hi pfunanaka vusiku na nanhlekani hi vuxokoxoko byo karhi lebyi byi endlekaka la tikweni a hi ta va hi ri kule na rito ra tribalism a ni tshembi ku ri a ri ta va kona Khalanga ka tika Khalanga inkomo a he Khalanga na muhumelerisi Cindane Khalanga timhaka ta tribalism ha ti vona mina na titwa hinkwato mara swi sungula ka hina ku hina hi endla yini hi tona na vona ni leswiwani a participate ka politics vo tala va hina hi va ti-delegate to ya ka ti-congress ta ti-region mi kuma ku a ku na candidate yo huma leyi hina hi fanele ku hi support yo huma sayitini ra hina hi ya support vona va lava hi nguva hi tshikelela ku fika ti-election hi tlhela hi vhota lavo va lava hi nguva hi tshikelela so hi fanele hi blame a hi ti blameni hina hi hina hi ku swa fana a hi na vutihlamuleri a hi na responsibility yini hi fanele ku hi cinca xiyimo xi nga ka xona mara hi feyila ku xi cinca hi ku still a tlhe hi ya vhotela vona vanhu va lava hi nguva hi tshikelela. Rexile Bootpet na muhumelerisi na ku khumba ya tribalism ngopfungopfu ka sayiti ra hala a mintirhweni xo sungula lexi ni vona ku hi nga ri xa hi tikisela i minawu ya hina because loko mo cheka Employment Equity Act loko mo cheka definition ya yona ya vulavula na hi ti-language ku discrimination ta ti-language mara loko se yi fika ka ku maka matholelo a ya ha vulavuli language Employment Equity se yi vulavula hi disability yi vulavula hi gender na race mawo se swi fika swi hlupha na ku va hi kha hi kota ku swi determine swilo swo fana sweswo ku ka khampani ya so ku na discrimination or njhani because language yi silent yo Employment Equity ku fanele ku improve mnawu la Inxakani Bootpet na muhumelerisi mhaka leya tribalism ya ha to tika ni un'wana wa ti-unemployed educators loko ku huma tiposo masayiti ya hala Venda va ta mi tsalela kahle ka poso yaleyo va ku hi lava mudyondzisi wa ku dyondzisa mathematics va heta va ku with Xivenda va humesa yin'wana va ku hi lava mudyondzisi wo dyondzisa natural science technology social science with Xivenda hi ku twisisa ka mina ni vona hi nga ri laha ka with Xivenda va kha va pfalela hina Matsonga handle ku hi nga koti ku apply tiposo ta ka vona mara hina sayiti ra hina Matsonga loko tiposo ti huma va ta tsala ku hi lava mudyondzisi wo dyondzisa mathematics with Xitsonga swi va swi nga ri kona ku kombisa ku hi va hi kha hi zama ku accommodate
vanhu va tindzimi hinkwato mara vona va hi pfalela handle se hayi mhaka leya tribalism botpet hayi ya ha ta ya mahlweni hi le ku hluphekeni tanihi ti-unemployed educators. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM xiphemu xa vumbirhi lexi nongonoko hi nghenaka ka xona mingisero mina ku pfumela ku ri kwalaho nga ko i famba na hina nhlekani lowu la ku bula na Professor Themba Sono hi bula na vona laha hi langutaka timhaka leti ta nyimpi ya Iran na Israel ku ka ku nghenelela na America van'wana va nge ongeti i nxungeto wa ku se hi nga va ka hi nghena ka nyimpi ya misava ya vunharhu i mani nga va heti nkarhi va amukela hi bula na vona prof nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene nhlekani a khensa bula na n'wina a khensa na hina prof loko mi ti nyika nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lo a hi sunguleni la ka timhaka leti ta a ni kha ni yingisela Al Jazeera siku ku hela ka vhiki va kha va kombisa timhaka ta ku swi na malembe Benjamin Netanyahu a kha a vulavula hi ku Iran yi le ku tumbuluxeni ka matlhari ya nuclear Iran yi le malembe na malembe a famba tanihi prime minister a tlha vuya sweswo se xivutiso ku kahle Iran na Israel baba ngai hayi Iran na Israel hi leswi America na Israel va lavaka swona a mi ma vona va hundzisile matiko Arab ku ri va va timbuti ma vona manje va pfarile nomo ka Saudi Arabia ka Egypt ka Syria ka Iraq ka Lebanon ka Kuwait ka the Gulf states kulo sala ntsena matiko Arab kulo sala ntsena Yemen leyi ya alako ku ri hayi pfumelani na leswi Israel swi lavaka swona manjeni Iran a ya ma-Arab Iran hi ma-Persians kambe hi ma-Muslim ku fana na ma-Arab lava hinkwako ka wona manjeni a kulo sala ntsena Iran na Yemen leyi swi nge wena Israel leswi u swi endlaka ka ma-Palestinian a swi lunghanga hayi swi rhandzi so hi talwa na wena manjeni Israel yi khale yi karhi vulavula kusuka hi 1968 loko Israel yi vumbile matlhari a ti-nuclear hikuva Israel yi na atomic bomb kusuka hi 1968 ku fika na sweswi manjeni sweswi yi ri Israel yi ri wehe Iran u nga vi na matlhari a ti-bomb matlhari lawo a ti-nuclear a hi ya hina ntsena hi ya hina na vo America ntsena a hi ya wena u fanele ku ri u endla tani manje loko Iran yi ala and loko Iran manje kusuka hi 1979 yi ku wehe America u xigevenga lexikulu suka la ka Iran Ayatollah Khomeini hi yena manje a nga hlongola ma-America ka Iran manjeni kusuka nkarhi wolowo America yi ku ni ta kuma nkarhi lowu ni nga ta endla ku ri ni vavisa Iran leswi nga swi endla hi lembe ra 1979 so loko Netanyahu mi vulavula ku ri hi khale a karhi ya ku matlhari a Iran a ku nga ri wo ntsena matsundzuka va beli huwa va ku he wena Saddam Hussein a Iraq una matlhari una weapons of mass destruction ku va hemba a nga ri kona kambe sweswo Iran a yi karhi yi vumba ma-nuclear a kona kambe loko ku endla ti-nuclear weapons teteto na nu hi ncini hikuva Israel yi na wona America yi na wona Britain yi na wona China yi na wona Pakistan yi na wona Russia yi na wona so nandu hi ncini nandu hayi ku ri Iran yi vumba matlhari a ti-nuclear nandu ku ri Iran yi dyondzisa matiko a ma-Arab ku ri he n'wina mi nga pfumeli leswi America yi mi dyondzisaka swona
mi nga pfumeli leswi Israel yi la ku mi hunduxa ku ri mi va timbuti yimani mi va na dignity a va karhi va rila mapalestina a Gaza va ku kasi matiko a ma-Arab a le kwihi hi mhaka yini va nga yi pfuni hinkwavo ka vona a va pfariwile nomu hikuva America yi tirhi Saudi Arabia ni mi nyika matlhari yo tala ngopfu kambe matlhari lawa mi nga ha tirhisi ka Israel mi ya tirhisa loko ku ri mi la ku susa Iran or mi la ku susa ti-Hezbollah or mi la ku susa ti-Hamas or mi la ku susa ti-Houthis hi leswi a swi endliwa ku ke se loko hi kha hi languta xiyimo lexi xi nga xiswona namuntlha a prof xi hi siya ka xiyimo xa njhani swi tikomba ngeti na lava va lavaku ku tshinya leswi nga endliwa hi America loko se yi hetelela yi hlasela Iran tolweni wa masiku a va la ku yi tshinya kahle America va vulavula hi leswi ya n'we swi dyondzeki mi nge with fork tongues swi vula yini swi vula ku ri ma vona Joe Biden na NATO vona a va teri hina hi ta endla ku ri hi hlasela Russia ku ri hi susa Russia ku ri yi nga tiyi matimba manje Donald Trump yena u tile a ku la ku kombeta China ku ri America yi na matimba ngopfu so ku hlasela Iran le ka America le a ku byela China ku ri u nga ringi u ya ka Taiwan u nga ringi u ya ka ti-Philippines u nga ringi u ya ka South Korea hikuva ni hina hi na matlhari lamakulu ngopfu leswi Trump a nga swi endla tolweni hi leswi President vo Truman va nga swi endla hi August 6 na August 9 1945 loko nyimpi ya vumbirhi ya matiko hinkwawo yi se yi herile i va hoxa matlhari a ti-nuclear ka Hiroshima na le Nagasaki le Japan va dlaya vanhu vo tala ngopfu a ku nga ri necessary ku ri va endla tani kambe a va la ku kombeta Russia ku ri hina hi na matlhari lamakulu ngopfu lawa na n'wina mi nga ringeti ku ri mi la ku yima na America so na namuntlha ke Trump a kombeta China ku ri wa vona matlhari lawa hi nga na wona so manje yi endlele ku ri manje matiko laman'wana matiko vo Russia na vo China na vo North Korea va ku na hina hi fanele ku ri hi lumeka mindzilo ya matlhari ya hina hi endla matlhari ya hina ku ri a tiya so swa tshunela ke la manjeni hi nga ta va hi ya ka World War III ma vona World War II yi endlekele njhani hikuva a ku ri na United Nations leyi a va vitana the League of Nations manje yi tsandzeka ku sivela nyimpi yaleyo so iva manjeni ku nghena United Nations sweswi manje United Nations va yi pfarela nomu a hi nchumu loko yi lava ku endla leswi America yi ri na veto so a ka ha ri na international law a ka ha ri na nchumu leswi va nge international system sweswi loko misava yi fanele ku ri endla swilo va tsutsuma ku G7 u ri yin'we va tsutsuma ku American veto u le kwihi va tsutsuma va ku NATO u le kwihi so manjeni hi fikile la ka Sodoma na Gomora la manjeni matiko a America na Israel na ma-European NATO hi lava va lava ku teka misava hinkwayo ke so hi ya koho kwala manje nyimpi ya matiko hinkwawo ya misava ya vunharhu yi ta fika ku nga ri khale kambe ni kombela mi ni khomela tani prof ni sungula ni hundza hi la vhengeleni loko se ni vuya a ni lava hi languta kwalaho ka ku xitshembiso xa Donald Trump a xi teri ni lava ku herisa tinyimpi ta misava a swi na nkoka ku America yi tikuma ya ha ri ku lweni ka tinyimpi hala handle halawani loko se yi kha xiyimo xi te tani vumundzuku byi ri yini ka Donald Trump na lava va nga n'wi vhota kambe loko hi vuyela so twana vuhleri bya xiyimo xa le henhla kusuka eka vativi Afrika wa vulavula
Eswa mingisero mngana lona FM kumeberinaro tuminati bela ora ya kumenaro I Professor Themba Sono ibulana bona la wakabayani ka uhleri kai anamsame hleketo ilang tatu makata tikoriru na hela xungeto unga xiso loko kai lang takati makale tita nyipi ya misava ya vunharhu leyi ku nga na nxungeto eka yona. Prof bangeni di Donald Trump hi tikiti ra ku herisa tinyipi kambe ungeta hi swona. Kambe manjeni vonile ku ri Netanyahu u n'wi endlele xiphukuphuku. Manjeni Netanyahu nkarhi wun'wani hi hleketa ku ri Netanyahu hi ximbyana xa Amerika kambe u tikombeta ku Netanyahu hi nghala ya Amerika. So manjeni Donald Trump u nyumile ngopfu loko a vona leswi Netanyahu a swi endlaka. Aku ni nga yivi ni va number 2 mina ku ri hi mina xikwembu xa misava hinkwayo ni nga tshiki Netanyahu a endla leswi a swi rhandzaka ni nga ku kombeta ku ri mina hi mina lonkulu ke hikuva Netanyahu na Israel va tsandzekile ku sivela matlhari a ti-ballistic missile ku to huma Iran leti nga nghena na vo Tel Aviv leti nga nghena na vo Haifa iva manjeni Donald Trump vona ku ri a nge mina ni kombeta ku ri hi mina loyi murhangeli wa misava hinkwayo a nge ni nghena so swi ti kombeta ku ri ririmi ra Donald Trump hi ririmi ra nyoka hi leri u nga ri tshembaku mativa tinyoka ti endla ririmi hala so swi ti kombeta ku ri nani a nga ha tshembeki a mi ma swi vona ku ri ku endlile na California a mi ma swi vona ku ri u lava ku endla nya Greenland a mi ma swi vona ku ri matiko a Europe a nga tsakangi yena loko a nga pfumeli ku ri NATO ya hlasela Russia so manje va ri hi nga tshemba njhani lexi Donald Trump a xi vulavulaka so sweswi Donald Trump u ta ku yini a ni u teri loko a heta ku hoxa matlhari a Iran siku leri a nga endla swona u vulavula sweswi swinharhu ku tirhi xikwembu katekisa Middle East xikwembu katekisa America xikwembu katekisa Israel so swo ti kombeta ku ri na mbilu yakwe yi le kwihi hi muzayonisi lonkulu ngopfu na leswi ma-president va Amerika hinkwavo ku nga vanhu lava va yimbelelaka risimu ro Israel hi America na vo Barack Obama president Barack Obama loko a hlasela le Ukraine a susa president ya le Ukraine hi 2014 na yena a kombeta tano ku ri mina ni fana na ma-president hinkwawo la America na yena president Trump wa ku vula tsolweni a ku ma-president hinkwawo a le America va yima na Israel hikuva majuda va tekele tiko ra America hi vo manjeni va fambisaka swilo swa foreign affairs swa le America. Prof ni mitwini mbulavurile ko tala hi vuxaka bya America na Israel na vulala lebyi byi nga tumbuluka na Iran na xikongomelo lexi fambelanaka kambe sweswiwani loko xiyimo xi ti tani un'wana a nga ti vutisa ku Iran na Israel na America mina ni nga Afrika-Dzonga swi ni khumbi helo ku na ntiyiso kwala a ku na ntiyiso na swona vanhu loko va nga tivi nchumu vonani Afrika-Dzonga sweswi hi van'wana va nga vulavula tani ku va vanhu vambirhi ntsena ene ku sungula a nga vulavula nchumu swa nkoka hi president Cyril Ramaphosa u lo hi lava ku rhula loyi a nga vulavula hi Malema yena nga vulavula ngopfu a ku hina hi yima na Iran hayi swi lavi leswi Amerika ya endla ku swi hoxa G8 yini yi pfarile nomo Dayton McKenzie wa Patriotic Alliance u tirhile u pfale nomo hikuva GA na Patriotic Alliance va nghana lavakulu va Israel vo fikile Mbalula a Luthuli House va tirhini va lo hwi va vantima va le Soweto kumbe ma-colored a le Western Cape lava va baku huwa hikuva ni loko u nga tivi ti-politics u nga hi byeli ku ri leswi endlekaka le
a Iran na Israel a swi khomi kasi leswi a swi endleka na ma-apartheid Afrika-Dzonga loko va hlasela vantima hi mhaka yini vanhu va le handle va ku swa khoma so na voho vaaki va Afrika-Dzonga va fanele ku ri va pfula mabyongo ya vona va nga tshami ngopfu ka ti-TikTok va tirhisa mihleketo ku ri matiko man'wana loko a pfura ndzilo swi fana na hina Afrika-Dzonga loko apartheid yi hlaserile na vona va bahuwa va ya va protesta hinkwako a ku Europe na madorobeni a le America ta ku apartheid a yi lunghanga so na hina hi fanele ku ri hi ku leswi Israel yi swi endlaka ku dlaya ma-Palestinian ku hlasela na ma-Iran hayi swona hi fanele ku ri hi yima ka ntiyiso President Nelson Mandela a ta va vulavula swo tala ngopfu hi leswi Israel yi swi endlaka ku nga va ku ri yini leswi swi endlaka ku mi vona ongeti president Ramaphosa a va vulavulangi nchumu hi mhaka ya ku va vule leswi va nga vula swona swa ku rhula swa ku vulavurisana hi ndlela yaleyo ni vulavuri ngopfu la ka munghana lowunene ku ri President Cyril Ramaphosa i munhu wo lunga kambe i munhu wa vutoya hayi loyi manjeni loko a vonile ku ri Trump u endlile ka Zelensky yena na yena ya White House a nga kotanga ku hlamula Donald Trump ku ri a nge hi kombeta ku ri ntiyiso yi le kwini a ku na mabunu la a ku na genocide ya mabunu la Afrika-Dzonga la u lo vulavula ntsena ku ri a nga endli Donald Trump ku ri a nyangaseka so a ri na vutoya so na sweswi a nga lavi ku endla ku ri America yi ku wena Afrika-Dzonga hayi ha lavi ku rutisa vanhu va wena la hi lava ku dlaya na Aguwa and so on na leswi va karhi va vulavula ku swa Aguwa va Angola le so Trump a yi lunga n'wi tshembaka ku ri a nga cinca a yima na Afrika-Dzonga u swi a ti kombeti ku ri hi munhu loyi a lava ku yima na mabunu a Afrika-Dzonga Prof Nemetweni khenseni nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta Kenzo Professor Themba Sono va nyika xifaniso xa hilaha nyimpi yi nga xiswona ku ya amahlweni hi ta twa ku khometi timhaka sweswo hinkwaswo loko hi vuya emahungwini ya misava ya awara ya 2 ku ya ta yimise ku yini ehafu kupele awara ya 1 nhlekani eka Afrika wa vulavula ni ze ni rhungiwe botpetenenge ni kuma accident wala N1 ni swa la Mkopani va rele ku ni fourth tracker or in xibedhlele lexi xe le Mkopani ni rhungiwa ni lo life ni nga tetemetiwa ngedla nchumu pe ni nga tshama ni twa live ni ze ni n'wi byela va tshika mina botpet like a ni ri na medical aid ni ze ni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg va ku hava private la Mkopani 2009 ni ze ni yisiwa kwala mediclinic kwala Polokwane ni ve ka ta pfuneka no ze ni n'wi byela va tshika semiri ku vava loko mi nga ku twa a mi si tshama mi ku twa hela ni tshama ni ku twa na wa accident olwelo ni kumila u antswa alala ku ni hetisa damani Nemetweni thank you pero la ku ni hetisa damani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ri ka mukana London FM komba ndlela nangona ko Africa wa vulavula kai kwa shela wana chicks kanino studio 1 le basinge tamal again hlekanilo wa xikwembu ni kan famba na Sunduza wa Kamenga studio 2 korena Ncindani Eric Mabasa fama swin'we hi ndlela leyo kufika le ka awara ya 2 commitment nga sipa awara ya 2 ta va kai bula na vakamakuleke va ta ko ni ka xifaniso xa hilaha timhaka ti nga ha koka ntirho lowu nga languteriwa hi mahlongati ku hela loko ka vhiki Khalanga Sydney Baloyi hi nga ta va hi ka hi bula na yena eka nhlekani lowu mingiseri wa Munghana London FM na ka commitment ntsena ku nga siba awara ya 14 kwala ka Munghana London FM makomba ndlela ayi kuti wena mingisero mina ka 0860002543 nongona ko Africa wa vulavula ka Munghana London FM hitwa ku angula oko yini
hi ndlela yo le ku ka mhaka yi kumbe yi leyi u nga va ka u ri na yona nhlekani lowu a hi twi ku timhaka tingani burile hina leta hi khometo hi lava ku twa wehe ku we u ri yini ka 0860002543 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku va hi bula na va ka Makuleke hi ndlela leyi hi twa ku va ri ka Makuleke timhaka i tingani kambe sweswo i swa 10 minute ku nga se ba awara liya ya 10 minute ku nga se ba awara ya 2 nhlekani lowu sweswi hi teka muyingiseri wo sungula hi loyi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani kala aye papa ni kuhlekani sabanyiseli va Africa wa vulavula inkomo papa khasa ku na cindena teke ai amukelele nambara ya mina so ni kombela ku khoma le ya America ya ku chava ko ku kambe ke leswi swi pfuna ku veni kota ku veni ni vanhu lava ke va hlayaka Bibele va kota ku tiva ku fambiwa ku yiwa ku yini hi ku leswi ngele ku endleke swi hetisa vuprofeta bya Bibele loko lava hlayaka Bibele va hlayela ku yi twisisa swi hetisa vuprofeta bya ka Daniel chapter 11 verse 40 la ku vulavulaka tihosi timbirhi na hosi ya le dzongeni ni hosi ya le n'walungwini ene hosi ya le dzongeni i America na Britain hambileswi Britain yi vonaka ka onge yi merile kambe ke a yi melanga yi le ku tirheni na yona ene yi tirha na yo America ene hosi ya le n'walungwini i Russia na va China na va North Korea lava hi va twaka va karhi va bawuwa kambe ke lexi xi tivaka hi timhaka ta ku hosi ya le dzongeni i hosi leyi hi ku ya hi vuprofeta bya Bibele hi wona mfumo wo hetelela wa ku fuma misava leyi endzhaku ka sweswo a ka ha na mfumo wun'wana wa mfumo wa vanhu lowu nga tshaka wa ha tivaka kona so a ku na tiko leswi America yi nga swi endla hambi Putin wo yini a nge endli nchumu ka nana eka America hi ku America hi wona mfumo wo hetelela wa ku fuma misava leyi and a wu yo tiveka hi ku ya hi matsalwa hi ku ya hi rito ra Xikwembu swi tshamisisa sweswo khalanga loko mi ku wo hetelela mbula yi hi vula leswaku endzhaku ka mfumo lowu wa manghezi na America lowu nga ta landzela ku ta ku ri mfumo lowu vanhu vo tala lava khongelaka va vulaka leswaku va rindze wo wu nga mfumo wa Xikwembu wa vona so endzhaku mfumo wa Mesiya leswaku u kota ku veni ke u fika hi wona u nga ta herisa mfumo lowu wa misava a ku na mfumo wa munhu wa nyama u nga herisaka mfumo wa manghezi ma America a wu kona hambileswi Putin a nga hosi ya le n'walungwini kambe a hi hosi ya misava ku va hosi leyi yi nga ni matimba kambe ka yi nge hluli inani America kambe dzonga na America swi hlangana kwe swi hlangana kola ka ku dzonga hi ku ya hi matshamelo ya misava so America la yi nga ko hi le dzongeni hi mhaka yi vito leswaku i mfumo wa le dzongeni ni vula i dzonga wa mani i dzonga ka mani i dzonga eka misava hinkwayo ka yona and then no loko mi languta mepe ma wu vona kumbe xani lowu na hi vona ku ha wona hayi yo vona world map se ni vula ku hi yona world map yaliya loko ku ri ku yo world map yaliya phela mi nge vuli mi ku Russia na America ti le dzongeni na a ntivi kumbe xana nga swi twisisi timheho leta mune leti ne ku languteni world map la ni nga kona papa yes mara khalanga loko ku vulavuliwa ku vulavula leswaku the north and east so in the north ovona north n'walungu phela hi dzonga so kambe ke loko hi ku ya hi matsalwa khalanga hi hlamusela leswaku dzongeni yimeliwa hi tiko ra England na America leti ti fambaka swin'we ti fumaka swin'we sweswi misava and then n'walungu yi yimeliwa hi Russia leyi fambaka ni matiko lama yimaka na yona leyi sweswi yi nga nghena le Africa yi nkana na Russia yi nge le ku fumeni Africa matiko tala ma yi sapota na Russia kambe ke lexi saleke i timhaka ta ku a yi nge vileva ke yi hlulaka loko tinyimpi leti nga koho ti endliwaka la misaveni ku yi nga hlula yi hlula na Britain na America
a swi nge ti kotela ku ya hi matsalwa loko ku ri ku ya ma twisisa matsalwa swi ma vulaka swona so ku chava ku vhele swi nge le ku endlekeni swi le ku hi onheleni ku sweswi mapetroli ma ta khuphuka swo tala switalo leswi swi tikiselaka vanhu emisaveni hikwalaho ka tinyimpi leti kambe ke lexi salaka i timhaka ta ku tiko ra inana ra Russia hambileswi vike va nga ba Iran wa vona ivi a va teka yena a vaviseka Putin a ku na lexi a nga ta xiya na nge yibi na nge hluli America na Britain ku ti famba swin'we matiko lawa ma hamba swin'we so leswi vanhu va tlakukela hi mimoya vanhu vo tala va ku no yi ti endla xikombo xa misava America a yo ti endla xikombo xa misava hi ku ya hi matsalwa hi ku ya vuprofita bya Bibele leswi Bibele swi tsaleke xikombo xi tsaleke a ku na munhu wa misava nga ta swi tica sweswo kambe leswi xi nga le ku hlupheni ka mina n'wina sweswi i ku hlavutela matlhelo lama vulavulaka ho Vatsonga N'walungu Bela-dyambu Vuxa loko se hi languta matiko lama vulavulaka wona a swi twisiseki leswi mi swi vulaka kambe loko ve ngo mi hlawule ku America hi ro tiko leri ri nga ta ro hetelela ku fuma misava hayi a hi pfumelelani swi hlawuliwe hi Xikwembu sweswo ali kambe a swi le ku hlamuselekeni la ni nga kona mina ni nga tshama kona a swi le ku hlamuselekeni swi hlamusela ni hi ku ya hi nani va tala va nghenela va vulavula va ku no nana va ku America wona yi ti endla Xikwembu a yo ti endla Xikwembu America yo vekiwa laha yi nga koho swa ku no loko ku ya hi xifaniso xa Nebukadnezar wa vona yi famba eminkondzweni ya xo xifaniso lexi xa Nebukadnezar leswi u nga suka ribye matilweni swi karhi xi ba ivi xi phandleka i mfumo wa Xikwembu lowu nga ta herisa tiko ra America laha hi fambaka koho sweswi hi famba emakumu laha ka ku ya xifaniso lexi xi nga le ka nani ka ra Daniel ni mi tweli papa ni mi tweli enkomo papa hi sweswo n'weveri ni pfuna ni ku twisisa kumbexani mina ni nga va ni nga swi twisisi kahle swa matlhelo na timheho na hinkwaswo ni pfuna ni kota ku swi twisisa loko ni languta mepe America yi le vupela-dyambu loko hi languta ka tlhelo ra laha ku nga na Israel ani naswona loko mi languta Iran America yi le vupela-dyambu hambi swi ri tano sa ni swi tivi ni pfune ni ku twisisa kumbexani lowu mepe ni vona ku wo na tinhlamuselo leti nga Bibeleni a swi vulavurisani ni ta ri teka riqingho ra rani ni pfumeleni sungula ni hundza hi laha xana u swi twile yele rhandi ya Afrika-Dzonga khume khoyininyana yo ka yi nga vuli nchumu yi nga tisa swo tala ku fana na chungamanyana a ku na cinci teka chungama kambe u swi tiva ku ri yini swin'wana futhi ku tshama ku ri na yo ringanela ku kuma khapu yo engetelela yo rhetela ya Nescafe Ri Coffee yi le hansi ka R1 hi khapu se walowo i nkoka wa rhandi ya wena khapu yin'wana ya Ri Coffee a swi believe ya rhetela Danke bozo Nescafe Ri Coffee big value never tasted smoother ntiyisiso wa khapu yin'we leyi nga hansi ka R1 ku ya hi sayizi ya phaketi ra 250 grams kumbe ku tlula hi ntsengo lowu ringanyetiweke loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lona FM makomba ndlela na ku Africa wa vulavula kwa xala wena T kusuka le studio 1 ile Masingita Mall again ntaka mangiseri ndere 10 minutes ngasibawara ya 10 minutes ngasba awara ya khume mon eta ba kai bolana khalanga Sydney Baloyela he bolana bona ete magatle ti khumbaka makuleke singa ka ile mburisano walo hindlela yole kama ngasiya ka wona ai singule ni twa mingseri la itwa ku yeri yini 0860002543 1 mingseri lo hleka ai njani bota mina ifukini ngona minjani ai hlayisekile mahashi I can't mingseri ngena ka liya ya xihlawuhlawu eku ya hi ku thola vanhu bothete swo fana na leswiyani ku va hi fanekele hi swi kota hi swi heta i ku va
ma swi vona swi swo fana na timasipala masipala wu tiyimela ka xin'wana na xin'wana na xin'wana hi ku ya hi ku wu le kwihi hi ta kota ku heta swi swo fana na sweswo ni la ku mi nyiketa xikombiso hi lexiwani ku fana na hina lawa ka masipala wa hina lawa ka Malamulele ni tshame ni twa siku rin'wanyana va ku hi nga ku a hina ni nga swi twisisi timba ma ku hi va na mati ma hina kumbe hi endleliwa mati ma hina hi fanekele loko hi lava mati hi requesta ka lava va nga kota ku hi nyiketa mati so maswo swo fana na sweswo hi swona swi endlaka swilo leswa swa ku ri loko ka masipala ku nga ri na vanhu lava vona va nga na matimba ku ri na lava va nga na matimba mo endlela van'wanyana swilo xihlawuhlawu xi nge heli hi mhaka ku hina hi ta pfuka na siku na rin'we hi nga zangi hi tekeriwa nhlokweni mhaka ku a hi na matimba mo tindlela swilo hi hexe ka masipala wa hina mantwisisa hina loko hi kho hi kula vadyondzisi vo tala ku ri mavhenda ende vadyondzisi va ri komo kwala matikweni ma vo hina vo tshama mara loko ku vekeni ku advertise wa post ku ri i post ya nkarhinyana ni kuma lava va hina lavaya va ta yima ti-posting letiya va tirha ti-posting letiya loko se a hi nge kuma ku mudyondzisi u yi wa nkarhi hinkwawo a nga vitaniwi loko ku ri wa nkarhi hinkwawo mara loko ku ri wo ta vo ma 6 months 3 months va lava hina hi va tivaka va ta thometeliwa lomu ya spacing leswiya so swilo leswiya swi hi vuyiselaka ku yini na va yi va lava va tlharihi ngopfu va swi tiva ku okay lawani a ho va nyika ku hi va pfala milomo swo fana na sweswiwani ti mikha mi vulavula hi vureserve bya le ka bya hala vo Malamulele mi ta vona vanhu va ka Malamulele hi ya ku teketeliweni hi tirha laha ka vureserve lebyiya a ku humi ti-post siku rin'wanyana mi ta swi vona ku va lavaya va kha va assista va pfuna mi nge va voni laya swi ta va difficult mi ya hlangana na munhu mi ti vutisa ku yehe a kotaka ngopfu ku tirha na ku tlula lava va ri ku tirheni na se swi hi vuyisela laha ka ku ho tirhisana and ku swi hela swilo leswiwani i ku ri loko ku tholiwa munhu for example a ta a xitichini xa ka Malamulele a ri munhu wa rihlovo ro karhi a aleliwi sweswo swi ta yimisa tribalism ende va ta swi vona ku aha swi lavi hi mhaka ku loko vo tsandzeka ku mi vula ku sindzisa ku yina hikuva a ku na leswiya swin'wana va nge munhu loko a thoriwile i va a ri na poso se loko n'wina mu n'wi alela va teka na poso liya swi vula ku n'we kwalana ma ha ri na poso a hi nge se thoriwi phela loko mina no thoriwa sweswi va ku ni thoriwe ka Munghana Lonene ivi n'wina mi fika mi ni susa ka Munghana Lonene va fanele va vona ku va ni yisa kwihi se loko va ni yisa kun'wani swi vula ku n'we ka Munghana Lonene mi ta va ma xota munhu hi mhaka ku poso leyi a ni fambe na yona mina va ni yisa kun'wana na yona sweswo mi ni vona ingaku swi ta antswa hi mhaka ku swi ta gina swi fika laha ka ku swi fika ka national yi swi vona ku vanhu lavawani vo va ku tirhisiweni a swi pfuni nchumu botpete hi lava vanhu vo tlilina munhu a ya suka Pulukwani leyi a ta tlilina xibedhlele xa ka Malamulele i yini a hi swi koti hina ku tlilina hi swi kota ngopfu ku tlilina munhu a suka mara sweswo vo swi nyanyisa swi kona ni vulavula swilo leswi hanyaka sweswiwani loko mo ya laha xibedhlele xa ka Malamulele va kona vanhu vo tlilina le Pulukwani ni ndi kun'wanyana siku rin'wanyana gedeni yin'wanyana ni nge yi hlayi hi vito botpetene munhu ku ri na ti vutisa ku laha vo minginisi layani a ku na vanhu lava nga endlaku security na munhu u suka vo Venda leyi a ta va security laya swi koteka njhani sweswo hi swihi leswiya swa mavulangete ni mi bye sweswo u ko munhu a nga tsandzeka ku pfula gede laha vo minginisi hinkwayo liya swi wrong swilo leswiya vanhu lava va le Venda a ni tivi ku vo tirhisa political system or njhani mara leswi va swi endlisaka swona swi gina swi va hi mkhwalo wa ku swa jambile loko mo ya a tixopeni ta ka Malamulele ku ha xopo leyi ni nga pfumalaka munhu wa ririmi ra le Venda ene sweswo swi nge hoxeki ku a ni ngo na vanhu lava xavaka van'wani va huma kwale ka ririmi rero swi kahle ku va mi va ku ri na nhlengelo ku fana na kwala ni nga koho swi kahle ku va na vanhu va kwala Giyani va kwala Lebuwa khale ka Lebuwa va Vuloveli laha va fanele va hi ku na vaxavi va kona va ta kwala a hi swona ka 100% mi ta kuma 90% ya vona munhu swi veka so mi ta kuma 90% ya vona mi ti vutisa ku lavan'wanyani 10% ya vanhu lava va nga tala layani swa hlupha botpet swa karhata swo fana leswiya swi karhata ngopfu se sweswiwani leswi hi fanela ku danke ni mi twi bota mina ni khomele nkarhi wu nga ni voni doka a no mi pfalela ku vulavula kambe nkarhi a wa ha pfumeli ku lo sala timinete ti-second ti nga ri tingani yi va 10 timinete se swi nga leswi a hi fambeni hi gondo leri hi vhe ya wela thwi a tindleveni
na le mihleketweni ya va ka Makuleke. Ntsakisiwe hi xinavetiso lexiya xa ku ekaya ra n'wina na vona. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Makuleke lava ku bula na tatana Sydney Baloyi va hi nyika xifaniso xa ku hi kota ku twisisanyana timhaka leti ta ka Makuleke. Awu ano kuna xin'wana xi nge le ku tlangeni. La ayisukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Iswa swa mingisela Umngana Lona FM makomba ndlela na ku Afrika wa vulavula hi ku tisela wona tweak suka leno a studio 1 amasingita molo ndeni la ku bula na Sydney Baloyi la hi twa ku ye u ri yini hi timhaka leti ta ka Makuleke leti ti komba ti ba huwa swinene ko poti swi endla ku muganga lowu va un'wana ya muganga yo hlawuleka. Khalanga inhlekani Nhlekani Khalanga minjhani ku pfuka? Hi pfukile mana khesa swinene hi ngovo. Hi pfukile na hina. Hileswaku loko ni vulavula na n'wina lexa mukhamisi tlanga kwalana. Ene xin'wana lexi loko xi kandziyisiwa ro sungula a ni ri koho. Na swi tiva na mina. Ni tsakisa hi ku hi mpfhuka loko ni fanele ni vulavula na n'wina minkarhi hinkwayo ni tshama ni kha ni swi tsundzuka ku ni fanele ni hlawula marito ya mina laha hi ku leswi nga cinceki i ku mahari boti se ni nge reti kambe ni pfunele ku twisisa ku i ncini xi endlaku ku muganga wa ka Makuleke wu va muganga wo hlawuleka. Yeah, so na kensa Khalanga u nga vileli ni nge ti vitani Khalanga sweswi nga yima swimineta nyana hi za hi heta ku vulavula amoyeni se mi ta ni va Khalanga futhi. So muganga wa ka Makuleke ku fana na muganga hinkwayo la emisaveni wu na matimu ya wona yo saseka no tsakisa wu tlhela wu va na matimu yo vava na ku tshova timbilu. I muganga lowu kumeka ku a xivandleni xin'wana xo hlawuleka swinene lexi sweswiwani xi kumeka ku xi kha xi tirhisiwa hi va swa mbangu va South African National Parks i ndhawu leyi vuriwaka Kruger National Park sweswi hi vulavulaku hi nga ku vulavuleni sweswi ni vulavula hi Makuleke ya khale la a va tshama kona vanhu lavona i ndhawu leyi yi na swilo swo hlayanyana swo hlawuleka ku na milambu mbirhi yi hlangana kona nambu wa Rivubye na nambu wa Limpopo yi hlangana kona ka Makuleke ivi yi famba ya va Mozambique yi helela yi ri endzeni ka lwandle loko u ri kona kwele ka Makuleke wa khale ku na tintshava tin'wana va ti vitana Hutwini swo fana na tintshava vanhu va khale a va swi teka ku ri nyiko yo huma ka mutumbuluxi wa misava kuno hi leyi ntshava ya n'wina mi nga tinyungubyisa hi yona mi tirhisa mi endla sweswi mi lavaka swona kambe matimu laya nga ri kahle hi lawaya ya ku hi lembe ra 1969
vanhu va ka Makuleke va hlongoriwile hi mfumo wa xihlawuhlawu wa nkarhi walowo va susiwa le ka Makuleke ya khale leswi endlaku sweswi hi nga ku vulavuleni mina na wena Khalanga va kona vanhu va ka Makuleke lava nga ku tivi ku lava twa ku ni khani vulavula hi kona vo tonge i xitori mi hlamusela leti ndhawu tikulukumba ngopfu leti ti nga dya ka Makuleke na ta mi vutisa ku xiyimo xa khona namuntlha xi njhani va muganga wa ka Makuleke se va yi kumini misava leyiwani kumbe a va yi kumangi kambe hi nga siya kwalano kahle mi tshama ka Makuleke Khalanga okay mina a ni tswaleriwangi ka Makuleke na sweswi a ni tshami ka Makuleke kambe ntirho lowu ni wu endlaku wo fana na lowu Pat Khalanga a wu endlaku i ntirho leyi hi hetelela hi kumeki hi kha hi endoza migingiriko yo karhi kumbe mintirho yo karhi ku endoza ku nga ku seketela van'wani va chuza ku va lava ku seketela mafole va vula ku fole leri hi rona ri endlaku ku titwa kahle loko u ri dzahile van'wani va endoza mabyalwa ku loko u nwe byala lebyiwani u ta twa na fambelo ra wena se ri cinca u nga ha vi yena Khalanga luya va nga n'wi tolovela mina ni hlawule ku ni ta endoza tiko ra ka Makuleke ni ta seketela tiko ra ka Makuleke ene ku na xivangelo ku va ni lava ku seketela tiko ra ka Makuleke misava na vun'winyi bya yona i nchumu wun'we laha vuton'wini lowu pandisaka ngopfu maAfrika-Dzonga hambi ku ri maAfrika hi ku angarhela tinhloko hi ku a hi na yona misava na loko a hi ri na yona van'wani va tekeriwile that's why ku ri na migingiriko yo tala hambi ku ri tiphati ta tipolitiki to tala leti nga simekiwa xikongomelo xa kona ku ri ku lwela misava na vun'winyi bya yona so loko nawu wa tiko ra Afrika-Dzonga na vurhangeri bya Afrika-Dzonga va swi kotile ku teka xiboho kwele ndzhaku ka va ma 1998 xa leswaku vaakatiko va ka Makuleke a va pfumeleriwi ku kuma misava ya vona endzhaku sweswo swi fanele ku seketeriwa Khalanga kumbe a hi pfumelelani hayi okay ai aleka anda xika xiyimo xa kahle hi mina hi wena vanhu hinkwavo lava nga na ku twisisa ka nkoka wa ku va munhu a va na misava ya yena na vun'winyi bya yona ka ni byeleni la ka timhaka to ta misava va ka Makuleke va lo endla claim kumbe va tlhelerisiwe endhawini ya ka voho nako loko ku ri ku va endle claim va kume mali muni so loko Afrika-Dzonga yi ta cinca yi va aka xiyimo xa xidemocracy lexi hi nga ka xona sweswi hi lembe ra 1994 aka walowo nkarhi a ku ri na vanhu vo tala va vantima a Afrika-Dzonga lava se a va lahlekeriwe hi misava ya vona ku fana na sweswi swi nga humelela aka va ka Makuleke nawu wa tiko ra hina wu endle leswi va swi vuriwaku Restitution of Land Right Act ya 1994 ku nga nawu lowu a wu pfumelela vanhu ku va nga ya va ya koxa misava ya vona leyi va nga tekeriwa tiko ra ka Makuleke ri endle matimu ku va ro sungula a Afrika-Dzonga ku koxa misava ya vona ivi va yi kuma andhaku mhaka ya kahle yaleyo mi twe mi kha mi kombisa timhaka ta nkoka bya vun'winyi bya misava se ni tshemba ku hi swo swi hi tisaka ka siku leri hi nga langutela hi mahlongati ra Makuleke Day nako loko ri ku swi hi tisa ka roho hi byelinyana hi kenta ku Makuleke Day leyi yi va yi kha yi angarhela yini okay ni nga fika kwalano vayingiseri swi nga endleka va swi teka ku ni lo doja swin'wanyani Khalanga nga vutisa ivi ni nga hlamuli swa timali ku va kume mali muni ya so vanhu va ka Makuleke a va kumangi nchumu hi hala ka mali hi ku loko a va lo lava mali a va ta va yi kumile a va ta va kume yo tala mara sweswi hi nga ku vulavuleni a va ta va ri hava misava ya vona still kambe ku va nga lavangi mali swi va pfune ngopfu hi ku va endle vuxaka na vavekisi vo huma emisaveni hi ku angarhela lava sweswi va nga aka swilo swo fana na tihotela ta manyunyu aka Makuleke wa khale endzeni ka Kruger tihotela leti maviti ya tona tin'wani ti vuriwa yin'wani yi vuriwa Outpost yin'wanyani yi vuriwa Pulse Post yin'wani yi vuriwa Return Africa i tihotela ta manyunyu ngopfu a ko va swihodelani swo laha u nga ta twa ku kha ku nuha tlhelo ra munhu u nga swi nghena no nghena ka ti-room ta vona i tihotela leto na mali ya kona loko va ku byela ku u fanele u hakela ku kota ku tshama laha u ta va vutisa kahle ku
imali kumbe cellphone number leyi mi nyika ku yona so ku va va kote ku tisa vuvekisi byebyo swi endle ku va na mintirho ya vanhu va ka Makuleke lava sweswi va tirhaka ka tindhawu leti ni vulavulaka hi tona ku na mapurasi yo endla ti-banana plantation and a ni vulavula hi ti-banana leto loko se ti vupfile ti ya xavisiwa a xitarateni laha ka Makuleke ti xavisiwa ka mavhengele yo fana na va Woolworths yo fana na va Shoprite yo fana na va Pick n Pay tiko hi ku angarhela purasi rero ra ti-banana ni vulavulaka hi rona sweswi hi nga ku vulavuleni vanhu va ka Makuleke lava tirhaka kona va hundza 300 so swa tikomba ku ya ku yile vuvekisi lebyi byi ta va byi kha byi tisa mintirho a tikweni ra ka Makuleke i muganga wu ri woxe ni wu tivaka mina lowu wu nga na malayiti a switarateni street lights leswi swi kumekaka amajoni na le malokixini ntsena mara leswi swi nga hambana ngopfu i ku ti-street lights leti ni vulavulaka hi tona a ti nghenisiwangi hi mfumo wa munhu i vanhu va ka Makuleke hi voxe hi ku tisa mali leyi ya ti-levy va yi kumaka ka vavekisi lava ni vulavulaka hi vona i va teka mali liya va kota ku antswisa muganga wa vona wa ka Makuleke lava tshamaka kona sweswi se u twa u ri aka xijonani xin'wana ku halaya a khoneni ya Afrika loko u ri ka Makuleke nkarhi na ha ri hava na swi tiva ku mina ndzeni ni ku rhuma Khalanga ni ku famba n'wana mhani a ni lavi ku va aka tikiwa ka Makuleke ni ri nese famba na wena u ya vona leswi ni nga swi vona ntiyiso ni ku vonile hi tiphinini nkarhi luwa kambe nkarhi na ha ri hava mi hetisela mi ku yini hi mina hi 10 ra tisekende kahle ka ha ri hava nkarhi laha mahelo ya vhiki leriwani hi Mugqivela wa ti-28 na Sonto wa ti-29 ku ta va ku ri na siku ro tlangela Makuleke Day vanhu va rhambiwa hinkwavo va ta hlangana na vayeni na vuyeni byo huma hinkwavo aha Khalanga khensini nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta ni khenseni swinene nongonoko lowu wa humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pet Mathebula hi kumeni mahungu ya misava mana siku lerinene ni tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela